clear tu le ngai thla tu te thole ni chibai le vek ule tun truma chuan nizan inkhe result lama train vulkan tran anga chumi nu lama chuanin nizan transfer deadline te thil thleng chungchang depo kan clear le chho zoi don nia nizan inkhe munom taka English Premier League lama Sunderland chon point thum lutak an hlo chuaka an kingpui Burnley chu sithum fai ngutin an sop he inkhe lan Sunderland heng game an thunun zoka kai thar team tlang ne lian tlang ne lo tak Burnley lakain point thum an hlo chuak da ni chu he in khelan Burnley defender ton zebe chon anlama goal khat atiluta Sunderland tan Habib Tiara le top 10 goal khat ve an khung bok tihian Sunderland hin har salutuk lo hian point thum an hlo chuak table thar bera hin Sunderland hi point som thum paruk nen pariat na anin suan chawa an ne tak Burnley lam ero point som banga nen som bakwana omzui selen an tlak nge arinom chho tran ta hle Saudi Pro League lama lut vele ta zoi ila nizana in khela Ronaldo tel lavin Al Nassr an chaka mual nei to Al Riyadh chu sikhat fain an ne he in khela Saudi Pro League champion thei tura kan rin jing ami Al Nassr tan minute somli na Sadio Mane chon an golum chun a khonga gol dang ero lubel zui talavin Al Nassr hian point thum hlutak an hlo chuak in khel danga Al Hilal le Al Ali te anin ne to ka Al Nassr tan hi alomom chiam bok table hianin Al Ali chu le pelin panina anin suan chawa mashruai tu Al Hilal chu point khat chavin an phak talo ane Al Hilal hi Al Nassr an ne nu chakni mel an mule tamia lawa fal dewa mashruai theina hun tha an nei an bo pelta ane inkhel tur fixer lama lut vele ta ila zanina train inkhel monam tak clear tur omle donin zanlai pel dar khat le chan veya English Carabao Cup semi final second leg ka Chelsea le Arsenal te chu anin machonang team pani te semi final first leg ka khan Stamford Bridge Chelsea mola anloin machon towa khami tuma khan Chelsea tan Alejandro Garnacho chon goal ni akhunga Arsenal team tan Ben White Gyökeres le Zubimendi ten goal an khung bok khwal mola goal thum goal nin ne na an chang towa second leg in khel tur hi Emirates Stadium ani dona Arsenal din mun athade ushet tin ani chu amai ro chu away a pohian achak thei ti Arsenal team hian anlo lan tir towa Chelsea team hian danglam na an thlen ve thengem ti ero zanin zanlai pela hin kan en ho don ane probability tanga anlak dana chuan Arsenal team hi next round nu tura base an tam zoka kanrin dan te po thailang ve donang o team pani te anloin matson to hawa hian Chelsea hi trum samruk panga an chaka Arsenal trum samriat paruk chak ve to bokin in ne to ka trin hi trum samruk pakhat an nei to bok kan soyang khanin anin matson nu nong bera Arsenal team an chaka chung mai ba ka chan tu nai chho anin machona hian Arsenal team hian result an nei thama zoka anin machon nong pariat te han clear let po yen Chelsea team hian an nam lo angreng khop maya anin machon nong han clear let ta ila anin machon nong pakwa hian Chelsea team hian chak an la nei mi lova Arsenal team hi trumnga chakin abak zong hi anin ne tok ane tun anin machon le tura hian tunge chak zoka kan rin hlom le Chelsea hian an record nei chet hi an thai che thein kan ring hlomem heng ba ka hian Spanish Copa del Rey lama quarter final Albacete mola Barcelona chu an leng lut do na Albacete team hi kan soita kang khanin an che chelo khop maya inela kalme ka po an che chelo hle Real Madrid team po Copa del Rey nge hian round of 16 atanga lo pet la to tu kha an ni ya Barcelona an machon zui le zat don ane tunge chakjok kan rin hlom le Albacete lam hian Barcelona hi an pet la le thein kan ringam le heng ho ba ka French Cup lama round of 16 a Marseille le Rennes te anin machon do na DFB Pokal quarter final a Leverkusen le St Pauli te anin machon bokang Inke result le fixer lam chu kal santa ila transfer deadline data thil thleng langsar zol lama hen lut chho donang o tun trum chu Karim Benzema lama train tran ta dai ila Karim Benzema hi nizan lama khan base sei lo takin Saudi Pro League
table ma shoi mek tu al hilal chon an senglu tak thu an puang ta thut maya season kalme katan ani hi an senglu thu an puang kan hria tang khanin Karim Benzema hi ali tiha team tana player poimo kha ani traina beisei lo takin transfer kongka ain khar don tak taka al hilal team hian an senglu ta thut ani makdang lam ve tak chu ni kan ti thayang Crystal Palace lampoi ni zan lama ve khan Wolverhampton atangin player thar an senglu ta standard sen chu an senglu thu puangin pau million somli pariatin anin rem thu an puanga kumli le achan ve dai contract an zia pui thu an soe Larsen hi Wolverhampton tan ache thavio maya Crystal Palace lama hian ache thazui tura be sei ta phot ila Tottenham Hotspur lampoi James Wilson chu an senglu tak thu an puanga Wilson hi Hearts team tana player poimo takha aniya kumno pangte ni ma se ache chelo hle Tottenham Hotspur lam hian an senglu thu an puang zuita ane lonin season kalme katan an ho ani bera season topan du chon angetin an senglu theidon bok Arsenal lampoi ni zangkhan player no pang maba keng tak nei chu an senglu vele ta Arsenal tin hian Evan Moni chu an senglu thu puangin Saint Mirren atrain ani hi an senglu ta kumsom pariat leka upa alani ya an academy lama anda phut don ni te point an soi aman chung chang hi chiang takin an soi lem lova atawlu tuklo turai ro angai thayang chu Chelsea lampoi ni zan lama vek han Tarek George chu an chotir thu an puanga season kalmek lo matan hian Everton team an kaltir thu puangin Everton team hian lonin an ho do na kumsom pakomi hi an do chan season atopun angetin an sengnu thei bokang Chelsea academy team ta na tum somthum pasari a hin lan atanga goal ruk zet khung thei Chelsea team tan po player poimo ni chho tura kan be sei hi tu nai chawa ero Chelsea team hian an chhor thadu lo angreng khop maya chu an phal thu te po an lo sei viau to Fulham team po ha azom man trepa ma se an indor lo tling thei talo ane atopa ero Tarek Jorsin Everton team chu azom ta ane Manchester United tan te po lawin lan to Marcel team tan akhel tran tira che tha le faklo mai United point an sengle le don ti an sohiel Angel Gomez so English Premier League club Wolverhampton chon ni zang khan an senglu thu an puanga season chonu la turatan lo na an ho thu puangin ani po hi season na to phuna an do chon Wolverhampton hian angetin an senglu thei bokang kan soi ang khanin United team tan alawin lan towa Marcel team tan bul atran thatle mase an raideva besero phak zui talem lovin tuna English Premier League club Wolverhampton team tan ain lan vele don ta anne Liverpool point ni zang khan roll thar mabak eng tak nei Jeremy Jacket kumsom ni leka upa chu an singlu thu an puanga aman atan hin pau million sumruk an sen thu puangin pau million somnga panga an pe phot do na akhel thadana zerin etsona pau million panga aumbok kumsom niau pa hirens team tan player poimo tak ania Chelsea nen po thuk taka soizom ni hin Frabia Payton an senglu don tin atar lang man hiala amai ro so atopa ero defender mamo Liverpool team hian an senglu ta ane amai ro chu Jeremy Jacket hian Liverpool team hitun transfer kongka in honga hian Zomma se Liverpool team tan akhel ngal don ri chuang lova Rennes team tan season chonhulam zong hi chu akhel le phot do na July ni khata Liverpool team hi azom don chau ane season tharlo turatan an senglu don tina ani beratso an lo senglu lok tila afu zo ko me Chelsea lampoin Axel Disasi chuni zangkhan an chuatir vele tange nge ya Disasi hi West Ham United chon lo na an ho thu puangin season na to phuna an do chon angetin an senglu thei bokang Disasi kan thria tang khan Chelsea team hian base na sang takenain Monaco train an senglu ta khati hun lai pheichon aborok atran zia te po kan thretlang ome United team anar chan chungchang te po sohin choi moina ka don do wangin United ka nola Chelsea team ka zom te po ativei pong ani kha amai ro chu Chelsea team hian an lo chhor thadu talem chuang lawa coach masa noya phei chuan first team score ta po aum lo ani kha tu hnaya chun aron khel vele zau thina
amai ro chu an du khopang an mulo niange West Ham United lama lonin an kaltir tamak ane Chelsea lam vekin an player kollai engmazat an chuatir no na chungte chu tar dang don ta ila David Datro Fofana chu an club nei tu pa club dang Strasbourg lama lonin an kaltira anin tuai thartir don te po aniange Borussia Dortmund na khel an ko le tak Aron Anselmino po Strasbourg lama hin lonin an kaltir ve boka Strasbourg team an che that theido na turatan an team in lan phak silo player thate an kaltir ani beratso Atletico Madrid lampoin ni zanama khan Africa player thabera thlan lo ni to Ademola Lukman chu an senglu tak thu an puanga Nigeria international forward senglu turhian amana pau million somthum point pathum an sen thu puangin hunrei tak dai contract an zia pui thu an soi Atalanta team nen hian tu naya khan anin bezau zawa beiselo takin anin rem ta thut ani bermai Transfer thil thing hi chu atam angreng viau maya khati china handu tok phot meng o football thulenga lut chhovele ta zoi ila football thuleng ampoi transfer nen akal kom deu thoti hretel ta ila thange ni zan nama khan AC Milan chuan mateta senglu antum na chu anti top thuta hei hi achan ber chu mateta hi in khel turin afit tok lova medical test apal tlang lo ani ber mai mateta hi tun hnai loka Crystal Palace na an game khel tura po squata tel anilava Macclesfield town an machon tum point ain lan lo ane khami tum khan an tlom zui nge mateta hin liam alo nei renga liam nei chung hen shal an lo tum lui tina ni chu mateta mana hin euro mok ta doi somthum velin tlap pani te anin rem mana ma se medical test an nei meu chuan akhupa liam alo nei ti mu chu ani ya an thon gear le zai angai don ni te point an soi zui nge Barcelona trantu te tanero thulomom aum ta thonga nisan lamakhan an midfielder poimo Pedro liam chu anat vak lo thu puang hin training te po akal puile tak thu an puanga chaklu tuk lovin field chunga te po atlan le theito thu an soi chuti rolin team tana inlan tur ero chuan aron kir ngal mai don big lem lova training thataka anei thei huna chau Barca hian man antum don ane Arsenal lampoin ni sang khan thu thar an neya deadline te ta han sanro tonali chu senglu antum thuta amai ro chu antum tlailu tuka an senglu thei ta lo ani ber mai amai ro chu nipui transfer kungka aloin honle huna ero senglu an latum don thoni hin an soya tonali agent po hian anin hon thu te po asoi zau bok season kalmek atop huna transfer kungka aloin hon vele Arsenal team hian tonali hi senglu antum le arinom Mohamed Salah point thu thar aneya ahmalam hun chur chu ati chian thailo thu puang hin achuak thut mai thei a ang le Mohamed Salah hi ahmalam hun chungchang anzot Mohamed Salah hi ahmalam hun chungchang anzota heta hian asoi thei ri lo thu asoi tlat mai omzia chu Saudi Pro League lama ani kan mu arinom tinani ber mai chu Arsenal team tan po thulo momlo hriatur awma striker annei lo laia goal khung kholber Mikel Merino chuni zang khan ahliam anat thu puan ni hin ake na chu zai angai tur thu puan ane Manchester United nen anin machon tuma goal khung tu Merino hi ake ya hliam na tak alo tur ti in khelazo nu khan mu chu ani ya hemi wangin adin mun taka enchian ani nuwa zai angai tur thu puan ani ta Arsenal team tan thupoi tak ani nge ya Manchester United team tana lewin lanto Berbatov point thuthar aneya Michael Carrick anena tonga thuron adon atrangin Sesko chun ma ason thu asoi Berbatov chuan United team tana thillomom tak chu Sesko aron tho chu lekha aniya tu hnai loka han Michael Carrick nen hen kanin muwa ani hian Benjamin Sesko hi zirtir turin min shil ane chutakan in zirtira chun thil tam tak kan zir chuakin ka hria a positioning ani hi ka zirtir ane United team an chakna goal a khung kha ka zirtir wang chu ka ti theilo anga ma se ni hian ma ason chho zel don ane striker thatak United hian an kola mabak po anei eng le in ka hria ti hin asoi Pep Guardiola point thu thar aneya title race an la tel reng thu puang hin game khel tur som pali ve lai ala oma beidong thei kan la nilave
chuti rule chan tun hnai kan result hi a thalo thin khop maya be seina sang tak kan neya bom hi ala puak thei reng ani chutiang che chong keini lampo kan la thadon chawa Premier League no moi choi thei tur heng kan la thato ke point ruk chau ala neya kan bei dong lawang ti hin asoi Manchester United point ni sang khan thu thar an neya an tlap ho tu lamte chan sum the chhuanol an tum thu puang hin transfer kungka aloin hon le huna midfielder thar thatak senglu an tum thu an puanga hemi tan hian sumpo the chhuanol an tum ni hin an soi United team hian midfielder thar chu senglu an tum hle ten ani chu Luis Suarez point thu thar aneya a football zin konga angai dan chu an zona achanga Luis Suarez chuan mimal choi moina te hi chu kangai poimo lem nawa ani na taka chon golden boot trumni kadong thaya Lionel Messi le Cristiano Ronaldo te hun lain ani nge ka in chuang hle ani hei hi thil poimo tak ani ya golden boot kan hanti angchi te hi chu vote manga ti thei ani ve lawa kan thatna wang chawa dong thei kan ni vote hi chon thil atidang lam thei viau mai ti hin asoi Luis Suarez son soizui zelin El Clasico matcha Lionel Messi tel lavin goal thum ka khung theya tin Liverpool han Steven Gerrard tel lavin ka thatok bok kumsom ni pakhat mi kanin Ajax captain kan ni thei boka hei hi ka football zingkong ka chin chiat lak le thil ro pui tak chu ni ti hin asoi Talisca po angeyom ngain angeyom chun zom vele ta Al Nassr team tana loin lanto Talisca chuan Saudi Pro League le Major League Soccer hi khai khin chi anilo ani kalo sei photo angkhanin Major League Soccer hi mi tam takin anfak viawa amai ro chu Inter Miami kha siruk fai ngotin kan lo sop thei ani Messi atel nge chu wang chuanin hemi ram inel na pahni te chu khai khin chi anilawa kan sang jok fe ti hin asoi Talisca chen soi zui zelin Lionel Messi hian ati lo top tur atia kanga ya ani hi zirlai angin te khin ta ila thatakin apas chuak vek towa chuti line college sa avazir thaleya no pang ho bula avain zir thale ani ber mai chutiang vela chon Messi kheldan hi chuka khai khin ti hin asoi Zlatan Ibrahimovic po hi angeyom ve khop maya mediaten anzona changin football coach ani tumle tumlo chungchang anzona chu achanga Zlatan chuan coaching hi chu kalu chillo mai ange achan chu thilmak athleng dona in khel la yin player engemaw za chu kut ka thlak dona in khela zo nuwa ka thlak le bokang chu wang chong coaching lam hi chu lu chil chi kanilo ani ayan tu hen ka tang mai zo kang ti hin asoi Cristiano Ronaldo po Saudi Pro League lama alung oi lutuk lo ni hin alanga achuarin na alien chho tran ta hle tun haya Saudi Public Investment Fund te che dana ani hi alung oi lutuk lova transfer kongka ahin khan nu po khan Karim Benzema chu Al Hilal timin anseng nu ta Al Hilal hi andu sakdeu nia angai ni tura ngai ane hemi wanghen Ronaldo chun alom lo thu asoi chuaka transfer kongka aloin hon le huna chua atum don ta a ang hle tun hnaya an soidana chuan Major League Soccer emo Europe lama train som tu Ronaldo hian anei nuala chunglam chu a hoidon hin an soi tatlat mai Manchester City coach tharni turpo anin rin siak chhole talui maya chumi tan chan Xabi Alonso mingpo aron rivele tahlol mai Alonso hian tlap en kol anei lo me ka Pep Guardiola City akai hroidana tlap ho tu te anlung oi lutuk lo ni hin an soi ve tran to bok hemi wang hian Pepa hun hi atop chho tran don a anga Xabi Alonso lam hi an hoidon ta ni tura ngai ane Xabi Alonso baka Enzo Maresca mingpo arilian hle bok Tottenham Hotspur lam point Real Madrid atangin Franco Mastan tanu chu senglo antum do na tin Real Madrid lam point anpom sak do ni hin an soi amai ro chu Real lam hian Mastan tanu hi Tottenham Hotspur akal don chuan Mickey van de Ven chu an phut ve don ni hin an soi bok in thleng kwal dan an ngai to don a ang hle Wayne Rooney point thu thar aron neya mediaten an zona chu changin Liverpool team chu tundin muna an kheldana an that ber thu asoi Wayne Rooney chun tundin muna Liverpool team hi an tha khop maya ekitike le
Florian Wirtz te in copy an mu nom ane he team chakna lai ber po an ni chho to bok masian boile na tur chu Alexander Isak rondam huna ania chuta chon chiang takin an boile ngeyang Isak himanto takin an seng nu ta hei hi thil thu lo tak ane team ti boy tu mai ania ekitikele Florian Wirtz te in copy an thato ka Isak aronom le huna chuan an boile ngei bokang chu kan hmule don ani tin runi chuan asoi masera no point thuthar aron neya media ten anzon na chu changin Lionel Messi chu World Cup a ain lan tur thu asoi masera no chuan Lionel Messi tun hnaya World Cup khelo thurangin an soina sakhop maya hei hi thudik tok lo ane kanram tan ain lan le ngei dona kanram team tan ami tangkai po ani le ngei bokang heram hian alama mowa atul huna chan Messi po hen thutluk na diktak asiam le ngei don ane kanram tan ain lan le don ti ka soi duwe ti hin asoi zui bok Liverpool lampoin Denzel Dumfries chu sengnu annatum tathawa transfer kongka aloin hon le vele Arnes Lothian ani hi sengnu atum don ane kan hria tangin Dumfries sen du tu anei nuala hel tu po anga to hle Liverpool team po anron lang vele ta zok ane Arsenal lampoin transfer kongka aloin hon le huna Jason Dixon chu sengnu antum dona aman atan hen a release loss pau million pathum point panni po the chu antum thu puangin Stoke City lampo hen an phal sak do ni hin an soi to bok Diet Upamecano point thuthar aneya contract har aziak don ta a ang le Upamecano hi transfer kongka ain hon le huna chhuak turangin thom aleng chiama club lian tak tak nen po soizom an lo man le mase Upamecano hian bayan tan kumsang ni somthum thlengdai contract azia bel ton ta zok ane English Premier League club Liverpool team tana loin lanto Emily Heskey point thuthar aron neya Florian Wirtz chungchanga anzo na chu changin Heskey chuan ngun takin han enta ila ani hi player thatak ani achevel a hmu nom ma game soi athiam bok hetiang player tha Liverpool in an sengnu thi an va nei hle a atir lama khan han che thalo deuh ma se tuna chun ani na ang takin a khel chuak ta hin ka hria ani hria hun reilo te pe karon thatur ani ti aron tilang chiang ta ha Liverpool ta chon tun din hmuna Florian Wirtz bi ka chuan lom na tur hlir aumin ka hria he team mabak lo zel tura po mitangkai ani chhongei ka be seitin Heskey chuan asoi ole khati chin hatun tumatan ni le tamai se thlir tu te ka channel min ngai hlut saka inchunga lom thuka soi tak meu ane like share le subscribe lama tan mi han lak pui le ola thungai nom tak tenen kanin mu chhole zel don nia